St Elizabeth Girls Secondary School ba champion ba volleyball y'abishiki ahabwa empaka z'amashomero ga senior za Uganda batandikira urugendo rwo kwegaruza empaka bwa nyuma yo kusinga Maryhill High School ahabwa babishatu hari 0 okuhangura ekikopo eky'empaka za Mbarara City aba bazanira emizano yona okuhika habusinguzi batasingirwemo. Abana binje bagenze bazo mu universities naki onkaba basigire ngo borekiramana minje bayoye ko mujinya still batandikira zono batware ekikopo rizo batware cha district Tevraro namkaga nabakutware cha region timu itari mu improving amunonga kurigera no kwiro kwa training na time y'abakufuna niweka coach shware nindeba bazana je munonga asingayo kushemeza kurebuka twakorofayinga for regional omuzabo ojo Mbarara High School esingire Ntare School ahabwa babishatu hari 0 okusinga ekikopo ezo kubaka zisingirwe Mbarara Ame Boarding Secondary School Makenke esingire Maryhill High School omuzaka maririzo timu zone ezishatu St Elizabeth Mbarara Ame hamwe na Mbarara High School zihirwe ebikopo kandi zirabireho kwegitwa hezindi timu okujwekera Mbarara City omuza Ankore eziratebekanisa mu district y'Ibanda ndi Edwin Ram ahabwa TV West agacenchire.